Australijski list The Australian istakao je da sukob koji podstiču SAD u Ukrajini sve više približava Vašington katastrofalnoj konfrontaciji sa Rusijom i Kinom. Sjedinjenim državama postaje sve teže da održe mit da će Rusija uskoro biti poražena, a Ukrajina pobeđuje na bojnom polju, ocenjuje vodeći australijski list, izveštava TASS. Tok neprijateljstava je takav da je Bajdenu svakim danom sve teže da održi uveravanja da Ukrajina pobeđuje na bojnom polju, jer se zapravo sve više ukrajinskih gradova pretvara u ruševine, njeni vojnici ginu i milioni građana beže iz zemlje, navodi se u članku. List primećuje da sukob koji podstiču SAD u Ukrajini sve više približava Vašington katastrofalnoj konfrontaciji sa Rusijom i Kinom. Preterana i neosnovana kritika predsjednika Sjedinjenih država Josefa Bajdena na račun ruskog predsjednika Vladimira Putina i Rusije već je vezala budućnost Sjedinjenih država sa sudbinom Ukrajine. Kolapsom Rusije ili svrgavanjem Putina i ovaj sukob će postati nepodnošljiv jaram oko vrata američkog predsjednika pred izbore 2024. na kojima će učestvovati, piše list, ističući da bez obzira na ishod sukoba, samo učešće u njegovom podsticanju čini Bajdenove šanse da bude ponovo izabran nerealnim. Izdanje također napominje da se i pre početka vojnog sukoba i tokom njegovog nastavka ponašanje Rusije i Zapada na čelu sa SAD-om radikalno razlikuje. Ako Rusija dosljedno iznosi svoje zahteve o neprihvatljivosti ulaska Ukrajine u NATO i o vitalnoj važnosti Krima za njen opstanak kao velike sile, onda je američki predsjednik više puta prekršio svoje obećanja. Bajden je obećao da neće biti tenkovi borbenih aviona, ali tenkovi su na putu, a isporuke lovaca su za sada isključene, navodi se u listu, ukazujući na lakoću sa kojom je obaveza da se američki vojnici ne šalju da brane kijevski režim narušena.